Masa Siti Aminah memeka Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar kepayangan anggra dalam kandungan Aminah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Bulun fonten Nabi Adam menejau khabaran Aminah mu'min kena Idris alaihi salam yang gata kandung pengulai Nabi Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah. Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah. Masa Siti Aminah memeku Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar kepayangan anggra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Bulan lelumpa Aminah kata Nabi alaihi salam yang tak kandung hai Aminah ke Rasulullah yang akhir zaman. Muhammad nur janjungan Nabi banasi gamadonya Allah. Muhammad nur janjungan Nabi banasi gamadonya Allah. Masa Siti Aminah memeku Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar kepayangan anggra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. 5 bulan mengandung Nabi Ismail tu Jabri haba berkata jaga hai Aminah nyan Rasulullah lam tubuh gata. Muhammad nur ilahi Nabi pangaule alam Allah. Muhammad nur ilahi Nabi pangaule alam Allah. Masa Siti Aminah memeku Nabi Muhammad. Siti Aminah melempar kepayangan anggra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah. Nabi Musa karamullah yang bulan le Aminah mu'min Jabri taba
Aminah Syahya bulan peneblah karama tente Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah Muhammad yang elokan hana banding di dalam dunia Allah masa Siti Aminah mumeku Nabi Muhammad Siti Aminah melempau kepayungan anggra dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Aminah kandung Nabi tinjau hari tak rupawan Allah Nabi dawal lagi salam yang tak amalan elok suara ba Aminah dawat pesan guna Tuhan anu digata kun Isa anu Maryam Muhammad nana anu gata Allah kun Isa anu Maryam Muhammad nana anu gata Allah masa Siti Aminah mumek Nabi Muhammad Siti